मैम खुरमजन इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु हुनद के थोक्सोम मैम तराम नौसरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की महिरोसिंग अहिंग नोंयाइदा अमदि ओजासिंग अहिंग नोंयाइदा मणिपुर गवर्नमेंट पावर सिजन फाजिलुबदगी सथरकपा खोंजंग सिंग मनुंग चन्ना ngarang ahing nongyai numini gi oina 48 hours JACC na ban lauthokiduna manipur ki tampaki maham sing yamna ban gi yamna effective oi ba dungna ba mieng am uba phangli maroina ngasi ban ki mayokta manipur government na kari namdana selhanduna adaki government official sing office kahanduna hona jarabasu maroina bank sing aduga school college sing amta thong hana gi tabaduga seliba manipur gi transport department ki gari sing senjaraga su सेलिब गाड़ी सिंग दुदा मिसम प्रसा सिंग तोंगा सत्तबा इहांग हांग सत्पा उबा दुगा मदगी मथकता कोई ट्रांसपोर्टर सिंग हैब तारे ऑटो मैजिक न सिंग बा तोंगा तोंगान बा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिंग फगन नबगी दमत हेन मदुदा कोई चेंद्रगदी लाइसेंस नत्रगा कोई रजिस्ट्रेशन पाव ककनी हाइदना लेंगांगना हाइरबसु चेंदबदगी मदु यामना मणिपुर की मरोइना ख्वाइरम बजारदा यामना दुगनी यामना कैथेल फमी माइबेसिंग कादबा दुमना यामना खुंतालांग सिबगी मोंगम उब फंगनिबा सिगी मखा सथजरपोइना करी करबा बंदी निमिनी तगदरिबने तो हायेंग सि करी ओइगदोइनो हाइब खंगदबा असगी सिचुएशन दा मनुहनगी दा खननबगदा लेंसिन विर गेस याददा ओजा के शरत जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी प्रदेश नि ओजाबु तराम नौसरी लोइना ओजा हेमंतकुमार निंगोम्बा एडिटर हुयेन लंपाओ ओजाबु सु तराम नौसरी लोइना गेस नि मताइ लेंसिन बिरेबा ओजा एन भूपेंदा स्पोक्सपर्सन MPCC गेस हुमपो मसी मनुहन तराम नौसरी हानगी वाफम से ओजा बीजेपी दा लाक्सगी मदुदी मरोइना ओजिक लेरिबा लेंगा किसु याम कन फ्रेशर लेरी मिफाम पुन ओजिबो सथबा लेत्रे दुबो तसेंगना ओइदेबा बंसिदी ओजा सिंग अदुगा छात्र सिंग थादु हाइबगी अदुगी खोलाउदुदा तोरपा एजिटेशन मखल मखंगनी अदुबु मसी अमरोमदा येंबा यारबी याम अनडेमोक्रेटिक ओइबा अनपार्लियामेंटरी ओइबा अदुगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइ प्रोटेस्ट अमरा हाइबदु येंकांदा गवर्नमेंटना मदु याम कन्न मदु अगेंस्ट थबा लोकली याम सिक्योरिटी अलर्ट लाउथोक्तना सिक्योरिटी याम सके तोरा कखतना तौबदबु ममांगैदा उगिबा बनगी सिस्टम हाइता लंबीदा थोगा तयार मै थाबा अदगी अचत ओक्ता थिंगबगी सिस्टम दि उद्रगसु तसेंगना कैथेल बाजार मनुंग अदुगा लंबीदासु यामना मी चनबगी चांगसदि याम हंधरिबसिदा थमजनी वाफमदि अखोगी तक ओ वार टाइप ता अखोगी गवर्नमेंट गा प्रजा सिंग नत्रगा अखो JACC गा नत्रगा बन तरिबा कामुगा समाय सुम सिगी खोंजंग सुम तौसनबा अदुगा अमरोंदा बनजी अखोगी मखाताना हयेंसु लेबा बननिना तरोकदना तरोइदा करमाइ तरोकदके हाइबगी मयोंदु खंगबा ngамदबा सिगिसिदा अखोगी हौजिकसु मिफाम पुंसी लेप्त्री हाइब तारे ममांगदा अखोगी बन तरिबा कांबुगी महिरोइसिंग दसामगी कांबु यावना अदुम फागतखिबा लेरे हौजिकसु फागतपगी पाव खरा अदुम ताब फंगसै मरोइना थमजनी वाफमदि सुम फागतलगा हाइतारे अखोगी वारी सानसिदि हाइबा अदुगा वारी सानबसि थांग पाइरगा वारी सानसि लावान कौबसि मसि सोलुशन पुरकदनेना खनबिब्रा करमाइन कुबि मसि मतंग तौजा मैं थमजगे हजिकी ताकपीबा वफमदुदा मेफा मेपुन करी करी तौगे खोखि मतांग ममांग डिस्कशन तौरेन कले अदोम दे लातबा चुंगने न कले आई ngasiगी बनगी मरमदा डिस्कशन तौबना एप्रोप्रिएट वगैरह न कले मरमदि ममांग हनन सुम नैनरगा मतम मांगब्रम लातोरिबा भाई 1 आवर के मतम से सुम आहौबगी स्ट्रीम यान नेने लुरने अदन आई स्माइन लाक्सके हजिकी थंबीगे वफमदुदा बन हाइबसी कॉन्स्टिट्यूशन ने यादव कोर्ट अमा दैट मींस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसा के हाई कोर्ट नसु यादरबा सुप्रीम कोर्ट नसु यादरबा बन तोबो यादी ब्लॉकेट तोबो यादी हाइबसी लोइनमक न खंगना वफम इज नॉट न्यू थिंग्स अनो वमन नते हाय अदो पुनमक्ति मथकता हजिक बन तौरिसी स्टूडेंट कम्युनिटी ना तौगे है स्टूडेंट कम्युनिटी सिंसी स्टूडेंट कम्युनिटी की लेरिबा लीडर सिंह खरदो अदु कक्तना ऑल एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी रिप्रेजेंट तौगे है बिदि अदुदि अनु लाकदब आइगिदि अदर डिवाइडेड ओपिनियन होयजे अदु हजिक अखोइना गवर्नमेंट नसु हाइरिबा यूनिवर्सिटी मतंग सि स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट नते स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट ओनली लॉ एंड ऑर्डर ने अदुदा स्टेट गवर्नमेंट दा अमदि स्टेट की प्रजा दा हाउ एंड व्हाई करिगी अवा पीदुना है क्वेश्चन को एराइज तोरे सिगी पोर्ट सी सेंटर की पोर्ट अमने सेंटर के यानरगा कैर ngang खरे इन MOU इनबा दि MOU इनबा दिस एंड दैट मैम लोइना मणिपुर जान खन वाफम
adu puna mukti mathakta honorable chief minister na ngarang maksi magi site gi so many message me ama so far huji bauda university classes ne hek lakpa degi huji bauda Manipur government ne kari kari tawre adu center de pira ko direction da na kari kari tawba adu MU gi site gi community gi har pudan kari kari tawba haji page tara hum de panba kenoma akoi mayam de loina pi gram ne more than half an hour hena honorable chief minister na masig maram da mayam da appeal tawre appeal to budumang na maram moiraga ngasi gi ban gi response se ai adu handuk pani lo maram na ngi de khoi loi ui ban to tam da thola ga nung thana ba mai thana ba this and that mayam adigi satra mayam na group thoga adi imai be na group thoga phi yansan ba yeng budan ngai to akhoi gi phi ron sana set pa phi ron yansan ba adigi lit pa phi ron yansan ba khosan mayam tau ge tawri pochi hojik Manipur gi praja sing da kaino chamam na ba ma kat leirisi akhoi do ai yemi gi man ka do ingang den de bani pandi lo thu pandi ma thak inquiry to pandi ma thak inquiry to even suspend to bharat ki president suspend to suspend to na leiro pandi se to khra baw kari gi damak to continue to no sene ba adoza laksani wafam na ban si yamna peaceful among the sathari hai bagi wafam do gamen na yajagadori bra na yadi di ban tawtri hai bagi ban di absolutely ban tawde lo ban laite lo mayam na gari chelhan da ba ai gari nung thar ka khol ka tung da kai tok de gari chen do na mani banam di I have got so many records na sigi ayuk tagi huji bhaw da mathang mai report pikhat pinar ko da leiri bo pot se sine proof we mathang gi round da jamung lak second maroi na ojan phungdo pling se ban si am peacefully tawbagi wafam natre suklai leitre ban se public support tawdre aduga basi against the government leite government support toraga ban se mayana pamde hadu ulli habiduni madan da Bhupenda da laksani si hari wafam si da maroi na yengba yari si mamangai torom ban gi am thina changing am khak lakhre du public support tawba tawda bai duna tongan wafam am thangraga ban si kari gi dum da korino for the welfare of the stance organization or stance community and teachers community sina amuk kitang amuk thaidok saraga hari wafam sida ban blockade ma ta laingak sina power si uthoga id police military sai thoktana dagi transport system wakalandana tawba makti tawdi haiba mak yai tasena government official sing imphal manung da office corner ga su sandial da kaksing da kap mu di yang wana sali transport system phajana public system da khoi gi ban blockade ban tawti har ga su public na khoi gi government na gari sinbi da tawgo da khok da mayam do khara hena wana ubagi mong man bra da masai da ban sina kam yam effective o heli habi wakal kari phawi masim tang da maroi haji ekhoi na yeng da ri basi ngarang nahan West Bengal su Bharatiya Janata Party na ban na dum kauki Honorable Supreme Court na matamamada Kerala High Court ki judgment ban tawba si unconstitutional oi haibadu upheld tawkiba koi mayam na khangne ro wafam ne adudagi amu akhoi gi haji lairiba Honorable CA Manipur na su August ki tang 9 da ban sigumba blockade sigumba thinginna bidamakta government na policy ama semni hai haji ko semdri in fact aina hajaning wadi policy ka do sem no law ma legislate tum tawningi then akhoi na hojik hangadriba wafam asi ngasi tawriba si kanaguma kharana ban kaugera natraga kanaguma kharana wahi si ban hairoi gera Manipur da laiba praja khunemakna masa na mayumdagi thokcharaktre haiba masa na mayumdagi thokcharaktre ai dukandar ai na isa gi dukan se su hangjara roi haidana laktra phauda dukan thong hangda ya de noi nayum nei tholakta ya de haina force toragadi madudi criminal intimidation haina ta gani akhoi na mu yenga dawri basi Supreme Court na April 2017 da right to protest haibase is a valuable right haidana aphel ama tawki haiba aduna protest tawba haibasidi akhoi gi valuable right ni machidi valuable constitutional right ni haidana bench of chief justice matam du gi kehar and justice chandrasut na adugumba judgment namasu tajakhrabne ba akhoi na hoji yeng adu ise legality natraga ban tawi tawde haibasina tongan wafam amda thamjakhraga ngasi makta social media da ahan oiraba khogi abok haigadra ima haigadra ma mathanda isam cham na Manipur news ti gate mamang da chacharuba matamda
lairiba state police personnel singna mahaku without any reason ga lonena karai da sang no sang ba yade adigi hojiki akhoi an nupi na su haje ai kasum da yaujade ai icham cham na samje gi haibune na makoi na madu gypsy da pukhat ke da khai madu social media da viral oire ai na masigi matang da law enforcing agency da lairiba home minister natraga home ministry home department khangbi ga da amadi mi ma phare arrest tawre haragadi madu cognizable offense ta pharibra natraga madu non cognizable offense ta pharagadi madu moine preventive measure ne haini adu preventive measure ta pharagadi preventive mechanism ta pharagadi article 22 gi clause 5 ta yauri madu di preventive mechanism adu karigida mukta thoi banu haibagi order ado mokoina phare ngak detain tawribo mi do utpi gadam ne order do hangdribo wafam di hajik phariba ahan nupi ado madu detain to ibra natraga arrest to rogadi madu FIR karai deno natraga detain to rogadi madu detain to habigi order du nupi du utkadabani madu utkraba haiba aduna sigumba rule of law laitaba ai mangare to bangam ba haiba se masina marom du ngasi di lebak se pungchai chaire lebak pungchai chai di base pande di mi masani masi punamak tholi se भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी राजनाथ मखोइना तौगे हाइना तौरिबली मणिपुर यूनिवर्सिटी कायरब कान लेबाक असे पुंगचाई जायरबनी मदुना खोइ मयाम सिना खंगबिगदबदी बन्न से बंद नते मयाम थोलखिनी अखोजु खंगदे अदुबु अखोइ तरफतै मसे पीसफुल प्रोटेस्ट हाइना हाइजनी peaceful protest ki against the government crime to bo ina thoka dori bra idi mayam peacefully protest to bodu madam jala to basi asuki mati crime je karai de tawi ngarang na handa ngasi su manipur high court hearing lai madu internet ban gi matang da soro khakta da thokanu blockade to bana banati migi internet ban to basina commercial activities mayam financial activity in terms of in the tune of few 100 crores mayam manga bane ba madu di ban du ban natra bra heba Aroina yembi adisi ngasi mak hoji 48 hours ki ban tori mas the banjiki against sathari ba kongjang sing khoi government local bisi for the welfare of the public initiative against the public ni haibudi ko afam dani oja Bhupenda phongdu ni mise oja Hemantakumar laksage khena badudi laire mayam hanagi sanghen ba bangi kongjang ga ngasi ga khena le public na support tor ba tawdabra haibudi mayam gi wakhalon tare tawdabu khoi BJP ki side ki haibiri banji totally fail oire ban tawde Congress na haibiri banji mayokta madu yana force nei power fudu haibi wahum nami oja himda kari haibiri ngi mi ji kamai ubini ngi hoyi ban blockade haibasi akhoi mayamna sum Supreme Court na daga High Court na illegal ni hai gai na hai se ai masi sum den kale maung khar lei maung du den lai se kana kumba khara thora ga lambi thingaba mi gi चचरी बा मथौ मंगम सिंदु काहेला कदी मिंगोन द पीर कदी मधु गिदु मधु लेवल लोन यादि हाबिस जस मीमना लागा र मी मंगाम तराम पुलगा प्रोटेस्ट तोरगा फसाना खोइ लबी gi matai da lecture ga khoi ban tori bani ban ji kai khuna biu ga na swai lep patu di ai di madu kasu khoi loan yaro du maram leite maram ban haibase khoi democracy ne yaba adu gi mai protest se hon masak khang ba pot amane indira khonona khoi gi Mahatma Gandhi na khoi ning tam phangna bo hona ba sanction ki ba mayama si mayam se ado khoi yana ga da ne ba ado ujik lai ba poti Manipur si da ban to gi system se amak dai ban ni har ga lambi da koilas ta tayar mai tha ba wa phajan ba den phanek phiron phajan ba mayam to ba da gi di nauri pa ga nung pa ga ngai mayam sing mayam to buduna mayam se kinara me ban to ban to kan si da mayam ne support pointing ba ado kinai ba kinabuduna gari thopung ngam de ba ado ngasigi bangi moong sidi madumakti udi mayam na thokti ban kanam ta na khoi gi tawbagi lambi da khoi nanate lambi da thoktana mi khara na pi na pa amna swai tokna khoi lambi disturbance pide ado bandu hanagi lariba dhani haigadra aduna ki dana gari sing thoktabra saliba mayam sin man tamna khasa sa bakhar dum sali aduga lakshan de bakhar na laksade sigi wane yeng matam da hoi bansi ngasi gi yeng bada thai le mamang gi puari myam sun du yeng orga ki bada ga mi thor poi changdi phajana dum wadi en hai batai aduga dum ayu angan bada adum kaithen gen thong adum hangami adagi di mi lakpoi chang do halak panina adum gari sien mo khopa khaga dum handagi badum yawi siat mo khoi dum u fangi gari sien dum sien badum ui athing basu yawde aduna yamna nungai ba bangi moong amane na khoi lawi handagi banse adu matang sida aikoina yengba yabas banji kari gi damak ta kauri ha posima akoi yam ahan bada manai na bam sang brai na khale akoi si democracy ni
democracy sida democracy hai gi wan thoksi akhoi gi ahan badadi mayam na vote piraga vote thadaraga khanba lengak tu ne na lawrami madugi potu hojikti kitang aidi samdok ngai masak am yawre na khale kamaina democracy hai basidi ngasai government amar pale ba government sina miyam ga loina dum satminna badune adu satminna ba government se ekhoi nahan khoi adum kanogi honorable minister n biren se adum miyam ga satminnai miyam ga loiner ga leiminai na khoi adum lawrim ne lawbasi miyam ge numit adum torga mayam na haning khara sadum haiwa ngami arege singmi singi numit ene torga piraga mayam unabagi kano ma thorma ma torga mayam tawrisine arege di go to village kaina laiba go to hills kind of life mayam sing sigi kanu sing si sinagam miyam ga loina na adum saminari sidi akhoi adum u phange ado u phangka sida ngasagi ban kori se kari gino har gadi kana kuma section kharana pen daba wakat ama lae haiba simadi akhoi adum yeng batai khoi ya batai li akhoi gi sai pen ri base kamaina pen ri no mana haidi si sumbra lanbra haiba du lenga na khangada bane lengan khangada bane ngasagi pen ti hariba miyam do criminal oina u haiba hana ubadi langane bo soi adamai uru da bane moisu misam mamani akhoi mo kano government sina mapi me pani moi makhada lebani koina haina khangada bane aduna ngasagi ban taw matam da tawri singdu yangi ban tawhun da bai si government ki mathawni aduga ban tawda kangu ju yengada bane o ban sida makhal ani ni amana economy da yam chathina lekha ta hale podama then atopa amana akhoi kano da political gi oiba mesio yog da badagi akhoi warep si lobada tang painarak padagi ban torpan lawra kanda ani makse hando hanjing gi pot ama lakpa yane ga men su ban tawon tana bona batai ai machine miyam wari ni khangadi adu amar su kauri ba kangu su as machine miyam wani ko banji tawra kanda miyam wai ko akhoi miyam pun wami nari ko se khangada mane wa khanga kanda ban nata ba khungjang kam ni tabra ba khoi yeng se ba hojai numit pung ni phuni pan gi ban kaure hoji banji lore kanda akhoi khungjang ja tai le roi daw atai le roi daw ai lere kini na khalle lere ba khungjang dana mamang thabiyo ke doge sinida adu bandu tawdadu yada ba sinida hojiti yeng biro kihanbabu orga su mayam sorpu or su hotabu orga su banjina kaya mangera zagi magi tawgada mathau mayam tawdre machine ka hen satheng piridi masagi mahi hoi mahi tamjari ba mayam sine ai de loiba den ada atopa mana no magi surga sare mayam sine sigi portion ba aduna bansi tawhundana bagi maru oiba maramdi hoi government amana masagi miyamgi wakatse munna tabiraga miyamgi apamado thabakto otokpa ngamakanda neba koina ban handanma ngamni haise aduga kanagumba kharagi mi kharagi apamba dudi loina pen gani ngam ponte ma dudi laibok da pingam ponte ba mi ga apamba ji pingam ponte ba aduna sigi mayam sing sigi lambi sigi seda yengkanda gamena kham ngambagi magi wan tok kanu du hendo khrabra aduga ada hendo khibdagi gamena thabak se lokhot aibra habu potnama adusu khan nainadaba yaro e pot aduna tu nei jakanda ngasigi banse mapung phaina suloba yai adagi den adagi di bangi mong amani nangoi tawda bangi mong amakana u phange hai posema khoi yengani den adagi di gamena lokhot aiba thorang sai mem haibido mana taku takati na khoi lobusu yaro banama kaukanda gamen ki employees sing se kan gadam mayim da tum leyo haibanti adudi yaro aduna sida gamen ki official sing ban hoigi tawkanda magi office ta kaga bani adu gari sing sien ga bani have si lengak ama lei se adugi neba amam di ban blockade si ngasi kauri ban si sumi sumdi ga hum nata bada matung tarak pada su madugi myang khulong cha da mayam su mayok na ngamhan na bagi damakta madu ahan ba po kang bani na idil laweba aduna sigi ngarangi gavena advisory ma thoga official sing office kan ba den ahing lehen dana kolan dana tawri mayam si idea dum sumbra na khali natraga di gavena pan kai kana rege sini private amana sukana amana ban koro muisu lakta ga mensu noina tongba to ban akhu chuma wala bidia ma to bidia torga ga mensu kainta wangang dabi employee su lakta bi larga di kadongani are to bodari ngasagi gari mayam sing se employee mayam sing se hoigi han matam dari MSRTC na torga marda security nga pi dana khotana nga aga employees sing je lokhot system ma leibado ngasi so dum transport khoi kanu khar dem khoi public transport system khar de dum leibo dum ui ati district dum sappo ui adu sing dadi mami ka to nong ta de sigi si yeng kan da gamena lokhol leiba mai khongthang khar du di akhoi na madu da criticize to sumoi na khale natraga di gamen su ban chawale haru dra badu di adugi miyeng de yeng ka di gamena lokhol leiba magi po khar do ai kain kai da rai na khale maroi di yeng biar se ban to system ju honge praja miyam su maiona mada yenge aduga gamen ju ban to system sida madu against lai hai du da mai mathau du batang sana pangthoi hai baduni yeng ba yarib se tongan ban to style si handaki ban style da loina ma gamen praja with
ban tari kamu style si loy mak mogi strategy loy na mo honge habitini wapam ne oja sa ta laksaning buse ngasagi ngasai Bhupenda na habi hibda ban je ngarang ban BJP na ban tawgi sumi for satra ni sibagi West Bengal da mafung phai na haini India da pali ju BJP ni Manipur da pali ju BJP ni asom da BJP pan badu khoi gi central government na ga dum hai da basala maroina ban ji yadi hai da ado masi state ki subject matter oidori bra hai ba wafam dum ha ma tham jage duga maroina miyang wakat si jaiman tan thambi da miyang wakat si hanadi am tare mo ji miyam ita ta da badagi asigum bagi khongjang ji hena live ni hai ba wafam dani kari habi ni point ni si tawja well ai miyam gi wakati yam hena tarin thumjage adugi response haje targadi sai kugi congress spokesperson tambi gi ba ngasi gi banji da power sin ni habse koi power sin gi mamita de maram de keno power sin ban thingba thola kanda ban thingba thokpa yadini inthok toine moi do ban thingba mi thole lo se nupi oro nupa oro sat oro sati oro tholakpa amta ude kadi gino akhoi su tholak tri kana do power sin no dus power sin na basi ban tor kabu sin na dukandar sin na bi power sin na bi kudam di pangi maru ina dukandar jo hamkhoi gi yam ngasi gi pawdo sum yaw bani oja akhoi gi dukandar duna akhoi ji ban tor kabu ju thong thingo dum haibi bani na adai police la na tho hana pu da football tare haibo hom di haibi balai masi power sin na de haibi di oidori brother masi democratic way process de haidori bro ai lak sake ai barat sake ngasagi kanu lakan da khoi on na sakadore ngasagi ai se government ki mission ga phung na te ko mi kharana ban sagot ngam bayai aduga ban sagot daba naraga tangai phada por khar lei nabgi lak matam da government amana noi gi do khoi gi dukan thong do lo lagadi mi gi pot lei jage na laiba mi du gi khudong cha badi soi mangane ba aduga ba yang ga hangu gaina haibadi on bayai aduga aruda hangda yadi hargadi ngasi thong lo lisi kamai tare thong lo lisi aduna miyamna sogot pacho dum yawi adagi den adagi khoi kijab khocha badagi dum don pacho yawi na lause khoi da makha sa da ba zairi basi ai lak sake ai mai on duni sai thambi gre ai lak sake hujik ngasi gi sida dukan hujik ofum lakan da bazar da lebe dukan si sama ga mari masana dum haji 104 adagi oil pump ni kanam ta na security su leite kasu leite security oil pump dum hangi thing basu thorakte adi mathan ta automatic hangi adi market open tawi adigi akoi vehicle cheli yeng bi gera gana ai se uchage ba ngasi vehicle se akoi di yam kiru ne ba thawal ji honorable former chief minister lena thawal ji kai dor ka de khalu gani da thawal da tata magic chen ba bus chen ba kai do loina muk chele ai recording lei sida aduna masida tawri punna masi kanam ta na sida chen ba yadi have you harakti akoi ne chen gadam ni haiba sarkar chati chen gadam ni haibdi lei chen me noi pam ka kani khot kani to ne haiba tom thokpa maram di mi asiba ma anaba ma se gari lei ba example ai praman du se thawal da lei mayam si gari lei raga mayim da gari achokba lei raga natra macha lei raga lei ba si limited way hospital la chatpagi hospital purakna bagi transport system akoi thamdaba yaroi adugumba lakpa matam da satnabai damakta sarkar na su akoi gari chendaba yaroi hai si kari kauge bo sason kauge ba sason leitaba mongdi yadi sason si state ki oina India ki oina tongan khena basala akoi gi sagi West Bengal to ki tongan khede manate hujiki live wafam je ai adon su lak sage adigi hujik akoi na chief minister si praja ki chief minister ne si miyam banamuna ya wafam ne hoi particular person khana party khana yad bana to wafam ne ai record khara sai hemantakumar tham record khara tham jage record si karam record ne bu since from inception India na independent hek phangudagi Manipur da isagi laingak leijabadagi karamba sarkar gi matamda ngasi honorable chief minister si NBN Singh na tawri san miyam gi numit people sing adigi hill people sing in numit hai bisi amta ta khoi thena gi go to hills go to village hai miyam se karamba chief minister gi matamda congress na solo su kuina palakma matamda karam matamda hai yaw gi thena gi yaw gi sigi mayam jina ne ai laksadidi siguma mayam praja singi toba praja singi da khanba mayam do adu yeng haraga ngasi tawriba banse masi miyamna sarkar na tawsina chumi sarkar si miyam gini
मियाम की दमकता कोई मियाम न पाम सरकार नहीं मियाम के अपाम सरकार से सीने चटपल लंबी देखो चटकने न चचा बने अब अयो से हाजिर दुनी उल पमदा सिपाही लेते कनामता मीसु लेते ngang नु थोरकते दु मोइने सम साइ जुंगा चते उल पम पुनम हांगे से सिदा क्रमाय तो न कोइना फोर्स सिने पावर सिने से कदा वाइ हाइदुनो नंबर 1 नंबर 2 कोई हुजी बाउदा सेक्रेटरीट की ngasi employee kabu population si 681 si secretary ta kai adagi whole department mayam magi department gi tongan bu em thokser ga loi office ka nei si office karaba adagi akhoi gi secretary office karaba department mayam karaba adu oi target kada wai dano bu ban gi effective we heads kada wai du oidun ममांग आइदा अखोइना थेंना मताग दो जा बरक थदगा वाफम तक फोंदोक सोगे हुजिकी ओजाना हाइबि 681 नत्रगा एवरी एम्प्लॉई गसी ऑफिस लोइन मकारगा जो है बयुम नारगा लेबा वापा चेंखलगा हाइदि ऑर्डर दुना कीबदगी चेंखलगा ऑफिस कारगा जो थबक तबुई सांगदि अमत लेति ऑफिस ता साइन तोरम चनगी बे मयाम रिपोर्ट मदि फंगी मसी बताने ओजा अदु येंखन बिब्रा करी हाइबि थबक तबदि से कमाय हाइदुनो साइन तोरम जा थबक तब नो नो आइगेन माजिगे सरकार से ऑफिस त मी अतोप लागत फाइल सुबो दोनते ऑफिस फाइल ऑफिस त लेबनी ऑफिस की कंप्यूटर फाइल ले रो फाइल विन ले रो सुदो इसी ऑफिसर सिंग ऑफिसर सुदो नेबा मी लाको लातो नती अखोई की चनबी द लाना हानि तोरंबा होजी की सरकार से नते को हानि जगी तोरंबा कल्चर हम लेबा कांग्रेस में दम तोरम से मी लागा फाइल सुरगा सुबि चनबी दो अदु नते होजी दिस गवर्नमेंट जी मी लासु लातो थबक तो मियाम के थबक तो होजी अखोई न गो टू हिल गो टू विलेज गन तो से गो टू विलेज खोंगलक मयाम से रिकॉर्ड मयाम से ऑफिशियल सिंग लोशन दोइने माना मांगोंदा पीदि वीक टू मनुंदा नत्र अनिदि मनुंदा से अरु बचे चांग आदर खुद के पीना मंगम दबल लई सर्टिफिकेट लईदी अदगी अते ती डॉक्यूमेंट लईदी अदुगुम मयाम दो सुदोइने ऑफिस ता अदो हानगी कल्चर द अखोई मी लाक्ते ऑफिस का दे ऑफिस मी लाक्तरे अदगी अखोई फाइल थांगु थांगिन तौरद्रेना हाइबदु सिस्टम लांगनी ऑफिस की दी ऑफिशियल दौन थोदम तौरी थबक सी अखोई ऑफिशियल सिंग अदुम फजना एम्प्लॉई सिंग सांगनाइना कान बादु ngasi फजना थबक फजन तवी बन की मायोक तम त लेती बन की अगेंस्ट अखोई बन सी यारिंग द फोटो पोइना यारिंग द बदु उली गवर्नमेंट ना मदु बतक जाना थबक तवी दु कांग्रेस की मतम ददी सिगुम सिस्टम संदरम हाइबनि ओजा बिबन काय हाइबनि मसी मता कांग्रेस का बीजेपी का सी असुकी मति खेनरे मदुदी ngasi मणिपुर से पुंग चाय चायदना मणिपुर गवर्नमेंट की वंगांग लोई लेरक्तदना ऑनरेबल मुख्यमंत्री मसामुक थोलागा मयाम मांग हाजरबने हजे खोनि येंगदोरिबदी थौबालदा ऑटो मयाम अमा खामे हायरे गाड़ी मयाम खामे हायरे खामदी खामी तोंगबीनब मी लेतदन ड्राइवर मयाम परेंग खान लेपेबा फोटो मयाम साखीनी सोशल मीडिया द वायरल होरे करिगी लेपिनो हाइबा मतम सिदा आइखोइना मणिपुर सरकार की माइकईदगी नोई चेंदब यारोय नत्रगदी नोके लाइसेंस कक्कनी हाइना हायरेबा अदुगी मणिपुर गवर्नमेंट की नंबोन म्युनिसिपल काउंसिल की एजुकेटिव ऑफिसर न साइन तोरक थोकपा कॉपी टू सेक्रेटरी डेप्टी कमिश्नर अदुगा मणिपुर सरकार द कॉपी तौब ऑर्डर तांग 26 सिदा अखोई मयाम द लैरे नंबोल द नत्तना तांग कुन तरुक अखोई की कुन मंगा सिना तांग कुन मंगा सिना इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हारिबसे मसीसु ऑर्डर थोएबा दुकान खुदिमक हांगदबनी हाइदना अदगी नंबोल इम्फाल नंबोल काउंसिल की कैनोसिना हाइरिसिना ऑल शॉप्स कीपर हाइरिबा दुकान खुदिमक हांगदबनी अदु इंस्पेक्शन सु लाकनी हाइरिबा पुंग अहुम ताब नुमेचिदा इंस्पेक्शन करम इंस्पेक्शन दुकान खुदिमक नंबोल म्युनिसिपालिटी एरिया ना कोन लेबा लोइना बक्ट इंस्पेक्शन पुंग अहुम ताब सकनी हाइबसे नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल की ऑर्डर नी कॉपी टू डेप्टी कमिश्नर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कॉपी टू एसपी लोइना बक मणिपुर सरकार अदुना मखोइना नंफू द तौरगा नंफू तौब यादब सेक्रेटरीतना लंच बुफे हे पिजबा चाक चाबी रसि लाओ नंगासी फेसबुक त मयाम वाई चाइनरे अखोइना हंगदोरिबसिदी ngasai haibi khiba amna ban natra di upai letrabra aikoi di masi peaceful protest na hainingi adubu masi mamang tha ahum romse प्रजा मैम से वानरे छात्र मैम वानरे ओजा मैम वानरे ngasi physics की ओजा मैम अमा लारिक ताकद मैम अमा नंफू द सेक्शन 8 इंडियन पेनल कोड की आईपीसी की मखा द पांचलगा आईडी कीदुम की मदुना हयेंग तुंग द मखोय द एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक पांचलकदरा हाई दना अदुगुंबा ओजा इंटरनेशनली रिनाउंड ओइरब प्रोफेसर मैम अमा
लाइक ताहनगे रिसर्च होनगे दिनिंग दना मखोइबु जेल थमनबि हाइबसे मसिदगी हेना चावबा बन ngasiगी इतिहास ता ngasiगी पृथ्वी दा अमुक हेना फंगरोय अखोइने येंगदबदि ऑनरेबल सीएम ना हाय कैदोबो आई नाकता लाकदोइनो नोइना पिनदब लेरगा कोर्ट सपियुना मसिदा कोई कांग्रेस पार्टी ने हाइजगदबा मदि मियांगी कोर्ट हाइबमा लेरिबा पीपल्स कोर्ट हाइदना अदुना लाकदरबा 2019 सिना साखीनी मदुदी हजिक लेरिबा बीजेपी असिना भारत पुंगचाई चाइनाबा होनाबा मणिपुर पुंगतोय तोयनाबा होनाबा मसी पेनदबा मयाम असे हजिक सोकाव काबंगमरोय मणिपुर प्रजाना काबंगमरोय मदुदी 2019 के लोक सभा दा मी अनि अखोगी एमपी अनि सिसु कांग्रेस न ओइगनी अदुगा नरेंद्र मोदी से अमुक हन लाखपसुंग मोय सही 19 निफु हेन भारतीय जनता पार्टी से भारत अमुक हन लाखपंग मोय सही पॉलिटिकल ओइबा वाफम दुना तोगान थमरगा बरोइना डेमोक्रेसी गणतंत्रनी मियाम न पाम इहुलदो मी खुदिमंग व्यवहार तौबम थोकदबनी चौकी हाइबसे आइगी चौकी नते मियाम खल्लग थांगलक चौकीनी अदुना मियाम इहुल खंगदबदुदी प्रजातंत्र सिदा मखोगी जगह कुइन सांग लेफम थोकते है मियाम इहुल खंगदबा हारिसी गसी पब्लिक की दम ट्रांसपोर्ट सिस्टम दी मा कोई तौरी अदुगा तोगान तोगान गवर्नमेंट ऑफिसिंग हांगी बैंकिंग हांगना बादुगा हांगदबदुना मदु मसागी लनाई तारे मदु मथा एक्शन लौनी हाइबे वाफम दी गवर्नमेंट मोइना मदु मथौ पांगथोई मदु मियाम इहुल खंगदबा हाइबे वाफम सी करी ओइ बिदोइ मसी नो नो मदु दी सरकार की इहुल खंग येंगजबा रूलिंग पार्टी की इहुल खंग येंगजबा मणिपुर पीपल की इहुल खंगदबा करिगुम मखोइना मणिपुर पीपल की इहुल खंगबीर मगदी कैदोबीदमक्ता मिडनाइट रेड तौरमगदोइनो अदुगा लोइना लोइना ngasi सोशल मीडिया दा येंगबियु दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट तौरी मदरु नुपी मसा मन हाय चीफ मिनिस्टर अहुम नॉर्थ ईस्ट की असम अरुणाचल मणिपुर की चलुबद जेएनयू चलु मतमदा मदुदा मतमदुगी मखोगी छात्र जेएनयू की छात्र बुक्ता मणिपुरी छात्र बुक्ता उहलक्ति येंगहलक्ति ओरी सानगे हाइबे थिंगखी अदुदा मणिपुर की ऑनरेबल सीएम की एडवाइजर ना मदुर का हाइरखी मसिगुम नॉर्थ ईस्ट की छात्र छात्री सिंह मसिगुम मणिपुर की छात्र छात्री सिंह की टेररिस्ट नि मसि मसिद संघलकनु हाइबो वाहै क्या सिनरकी हाइदना नुपी मचादुना हाइखीबा मदु करी मरंगिनो हाइबा मदुगु वाखलोन अदुना ngasi मणिपुर प्रजादा व्यवहार किन हाइबि थाजदे मदुन मसिगुबा पार्टी असिदि भारत अमु खन लाकन हाइबि थाजदे यामना ओदा ब्रेक की मतुंग दा मुलाक से खoi मरोइना हाइबि वाफम से गवर्नमेंट तौरीसी मखोई रूलिंग की तौफम थोपदुनी मसि गवर्नमेंट मोइना तौफम थोपदुनी तो प्रजा की मियाम की इहुल खंगना थौ पाइखत्ते हाइबि वाफम दी कांग्रेस दा बोंदु पिरि मतांग याम थेतक ब्रेक मोलसे के ब्रेक तुंग दा खoi याम थोन से के इम्पैक्ट न्यूज मिंग तादुन लेबियो मैम हमको तराम नौसरी अखोई नैनजरीबसी 48 आवर्स बन जेएससी ना लाउथोइबा असिगी बनसिगी ngasi अमसुंग हयेंग तवदरिबा हयेंग सथगदरिबा दुपु अखोई पब्लिक ता मसी पब्लिक सपोर्ट तौरिब्रा तौदब्रा हाइबा खंगदबा गवर्नमेंट की तौफम थोपा मथौ सबचाना पांथोक्तना ऑफिशियल सिंग अदुगा तोंगा तोंगबा इंस्टीट्यूशन सिंग थोंग हांगंदना पब्लिक की दमकता लैरि हाइबदु गवर्नमेंट अम लैरि हाइबदु उलिबा मसिगी मतांगी नैनजरीबसी मतांग दोजा सरत लाक्सनिंगबसे मरोइना गवर्नमेंट की होजिक हाइबिग्रे सेक्रेटरी ता लैबा ऑफिशियल साक खांगदना मयाम तौदना तौरि अदुपु for the welfare of the employees adubongti khalli tauri adupu nomugi daily to the day to day hoi imai bel sing karai ba kwarim gai thel athabdi lai ba sing chi kari wakan khanbire aduga nomugi daily pet labor sing hoi gi samu makhong da leiba adagi sam haibada nungti gi hazira haitare nomo no sura sari ka bu sigi government na kari emphasis kari kudong sa ba pire masi batang da public ko ina yeng da public ko ina mapung phana yeng ba ngam mabra haibadu wafam dani kari haibi ni masi batang da ai smai thamjage mujiki takpiri do अदुगी दमक्तनेबा सरकार सिना दुकान थों हांगदबनी हांगदब यारोइन ऑर्डर थुई है से अखोइन हाइबेंट को कांग्रेस की साइट हाइर कोने थुएबा करिनु इमा इबेन हिन नोमि संगदब यादब एसेंशियल कमोडिटीज लेबल लाक्स एज वेल एज प्रजा मियाम की नोमगी इंगोंड हौब मना मसिंग खर पुरगा लाक्सरगा मदु योलमे हरगा युमदा हलगा इसा इसु की चिंग चाक पिजन चिंग वाला पिजन बगी अदुगुंबगी दुगी लाक्चरिबा मयाम दो अदु कन्वीनियंट की दमक्तने बंगसाय करिमबा गाड़ी चेन परमिशन ककनी हाइसे सिदा मसा मसा गाड़ी लेबा मयाम अखोइ सिदा फम सिगुम नते अदु हारगसु गाड़ी चेलप्रा पब्लिक योशलप्रा गाड़ी चेले ए रेकॉर्ड थम चेले मफम खर चेले यस अदु कीबदगी कैदोबदे खर चेंदबदुन अमनेबा अखोइ की सरकार की प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोहम थोपा इमा इबेल सिंगी वीकर सेक्शन की चरा नोम की चरा तांजब सिंगी अदगी तोल तारब सिंगी मयाम की दमक्त सरकारी तोम तो तौरी सिन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग अयुक्त दुकान अयुक्त पोफम फंबगी फोटोग्राफ यावरी बिस्ता अदु मपु हानगी नॉर्मली फम अदुदी यौद्रे आई यायबा अदु यौदिस केनुबु मोइद कीबा हंगुबम याबा बाजार की इमा इबेल सिंगी नांगे पोफम फंबिसि हेक अयु ताइ लाग लंगनबसे अदुसु तौदे
चिंग दगी लाकदो बा था लाकदो बा मया मया बुकल को मया दे यौ रक्त पगी मोल अदुदी यौरक्ते आई याय अदुगा 100 अखोइन ngसागी बनजिगी टोटल फेलियर ने ना अखोइन हाइजेट फिमरम दिगेनु चिंग द लेरिबो डिस्ट्रिक्ट सिंग द सिगी ममिंग द तादे नंबर 1 तंपाक्ता almost normal ni di nangai pam hangde bank hangde office hangde nomi changde ado pochi bazar dukan cham mari hange essential commodities yon ba dukan cham ga mari hange marni nomi chengwan na ba hawai wo to leina ba kon ba thau thum leina ba dukan cham ga mari khoi chatlaga masing thi ba mi lei moina paper report ma tunu leiri sina ta idi this government si di people sing awa abdu uraga people sing the water ni dong to honori ba ada sida congress da kari gidam ta sumai ta udna leira kan de congress da kari gi pena banu sine dai bo phom makti baram di mi wa ching wan ba phangdre adu to de da to de na sum hai gi hai ba praja wa hali di hai ba adu ga praja sing wari se khoi punna kong si to di ko kan hai bi session mo to ona te ne allegation to ga machine fail ho le hai ba gi pura ma lagta ra ga di pot di praja gi di oidre ba number 1 number 2 da ayam ga lag sake zai khoi congress ki mar ma thami gi hoi nahanjo the then chief minister hui tang ibu bina hai gi congress se ibu bera ga khang congress se bjp se mulam da gi thangui ne hai yes akhoi accept to ge mulam da thangui se yam su yam su another 10-20 years ni pan gi ni congress already mutla bane ba kadai mutlage bu sit changwa ga ni phum do leba lok sabha si da 543 leba plus nomination ani ga tharga 545 legi do sida congress ki ju kaya leiri ge ne hojik se only 44 ta tiki oza I like to please wait madugi election gi madugi khudong chaba lona bagi wafam si table sida puthopi da ngasai blockade ngasai thambigram ni ngasai thambigram ni kha chingduk de yaroi sidi please don't take it otherwise I react to money congress haram I react to present situation da kitang focus to biyo na haja ai to jage hojik lai bo wafam di mi ni phu mari kha ka ba mi changwa ga ni phum do election to mi ni phu mari kha ka ba congress party na narendra modi criticize saura ba ai sida phamna wanga bi kai kan legi ba authority legi ge adigi hojik present chief minister how ki lok sabha general assembly election da sarkar paib ki authority pi da akhoi opposition da pi ga opposition pa ra kan sida hoji akhoi na ruling or kan da adu hanjan ngana kai dong na duino mi adu ju ma da hoji miyam ga apha thau mayam tawri akhoi manipur praja miyam ki sentiment da manipur praja miyam ki ching da tam da lai praja miyam ki interest da gas kit bunam thado akhoi hoji thau mayam tawri ba sida kari gi no ba congress party na hagde du ji thabo maya praja gi thabo mayam tori praja gi welfare to ban blockade against tori haibadi wafam de ban sigi suga ya de government se ya de to how ki ban ni ni mal date 21 september de 21 september ba akoi net data service si government na ojik lai government de tinjan bigi adu di ban natte adu di law and order effect torkani yes law and order subject ni law and order effect torkani to bani sidi government nam to hun thokani sidi government nam to hun thokane ba congress to jam to kina congress nam to gi hai ga do congress to yam to gi akhoi record ni se mina tawga ne phatte hai ba ain tawga ne phai hai ba du kai ha de mina tawga na eta phatte aina tawga na tulsi mana ne min tawga amang mane ha de du yar wei ba sanal wei oza ya baje oza san thambiri se to ta ja Bhupenda ta lakse ni je oza Hemanta ki mathang round do posara ke hoji haibiri wafam du ni law and order ki subject law and order ga bari leina da subject si kara wai de lai ha du question ma hangjara ge aduga hoji ki net data service tu yamna hoi yam disturbance oi adu order ga ju law and order nga na honam da to da min samo ni sin nei ha wafam du ni aduga point sim thamjara ga amak tanga wafam da ga thamjani wafam na koi gi ngasi si private school sing thong hangde thong hangam ba yai adu gari mai public koi school van sing satpam ta ude adigi bank sing thong lon ba ui marwaina madigi athoba thopa khoi gi kare haitare mairoi sing haitare government college school la leiba school sing marwaina sigi mairoi sing amta kati masi khoi gi bansi haibiri sagi BJP ki site ki total ban se failure ni bansi gi khoi bansi gi mayok ta na bansi tongta na ba gi dam dai angam ba thak ta min sone haibde wakham pundre point ni sta ja Bhupenda kare haibini ngi masi internet bench की मतंग दे हजिक लेरिबा मणिपुर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमसुंग जस्टिस ना मखोई की डिवीजन बेंच ना
madu internet ban asi tawgunu haidan directive ma pikre piribadu the then Congress government the nate hojik leiriba Bharatiya Janata Party led coalition government Shri Biren Singh Singh Sidane ngasi mak second hearing leiriba Manipur High Court. Now next school colleges hairiba private colleges private school mayama thingjalle hairiba di kanam ta na makhoi de thingjalu haidana dhamka taruba nateba. Yes, Bharatiya Janata Party na muk haira seba nate ban chagot ningba mayam du nat dhamka tarpudi ki dana thingjan gre haidana adubu makhoi na ban hairi akhoi na peaceful protest hairi masida mi kharadi police na hojik state sina phajan gre haiba leaders sing se joint action committee ki makhoi leaders khara phajan bi gre ba aduna hojik lemhori basi kanabu leiragadage ba masigum basi choro ko tholaktana madu noi chatpa yaroi kholoi haina thingina na bagi ngasi haukhre hayeng so muk yeng seba hayeng haiba numisina sakhi oigadori baneba leiriba BJP ase kayam kuina sanagadage Manipur da haiba se maramdi kanam tana sorok to tholak kanu su haidaba ngarang numidang da lekai khuding da candle maira katkiba kanam tan kalam nate masa na mayam da kacharak baneba hayeng su kanam ta tholo oi kariginu haiba thoninga gari thokcho थोरक मतलब मखोई बु कनाना फुगे चैगे हाइबा मतलब दुदा पुलिस लैरी मखोई बु ngakpi nabagi damakta adubu praja mayam sina chap yung lep khreba masi karigino haibada lairi bu Narendra Modi amasung Rajnath masigi union government IRD sina Manipur praja sigi yam usit thawir be bhar tawdaba amagi mityeng de yeng base akhone tawning bada tawba ngami lairi bu Biren sarkar de khoge papet ni akhoi net hair ka tawba tawba yani haibase masina sakhini aduna BJP ne yaro haini Manipur praja puna makna di khangnare haiyeng kana don't blame the state central government law and order say state subject ni adu khanga ngana si ko law and order state subject ni don't blame to the central government maroi na hojiki laiba khoi internet ban to bo ro ma mu ro law and order matin to ne masi law and order ki internet bari lai po si kai lai let the government argue in the high court. High court has already given directive to honorable chief minister not to ban internet. Not to put a ban. Listen me. After directive kai to you have to respect the judgment, the directive. No, we are very much respect to the honorable high court. That's the whole point. You are very much respect to the honorable high court. You are not honorable high court na right tang matung da decision na pin ko ngasi close to ba close to the have open the mamang so like that madu asoi bani na like su government na khoi court ki directive ji kai kumna ko ji bokda kaim to masi adu kuna makto court na hairi bado in to da tawbada natana court na tawri bado no hearing is still going on adu da ta ibane no hearing is still going on salli mi jatharin ne adu court ki interim no khoi respect tawri ba kai kumna jari have ni yes matang do jaiman da lakse si sagi osiki ban blockade si yadi ban si sai labi thing badu ngata ban nati ne thing su ban ni habi ofam su putopiri adu masi state subject ni masi law and order subject ni law and order ga mari leina poti amata bu leite habi di ai ga mena palaga di hangjani ofam di basi maroi ne ngasai gi public transport ki mata ngasai ching atha ofam ni lakta ba adu maram maraga day to day order made khoi head to mouth chat pa kabu du su yamna ngasi gi sikara tum effective way habi ofam dum tamire duga ngang gi CM gi chief minister honorable chief minister gi statement da mahakna madu khoi gi phaga do bu su wali habi ofam ban si gi against the lak pasing ban sagot pasing supporter sing ban kori pasing phaga do wali adu natraga tongan phaga do wali habi ofam di phongde aduga ngasi si abu mahakna phagi pasing du gi nungai da phongtok se regret to habi ofam do yamna puning nusina thamoi sengna phongtok se wa phongtok pe ofam su dum mayam unei adu thamjani wafam di masigumba lakpasina tasena Manipur people si magi thamoi da nungsi jabdu phawri bra natraga kanagi against the tawri bano adu banji laiba adu banji horokna be masak singi hori ba posida peoples as a people adu as a chief minister boina the yeng ba ming si khoi khare hena people si da yeng haina khanba yabro jang ta kare havi ni khoi isu ji ahum ni engon nan biri se question ji ahum ni asagi kanogi mobile internet service ban to bose matam khagi thing bose masi akhoi kano ni Kashmir su har thawa ta thing aduga sige so dum Manipur so dum law and order gi problem sina maram boraga thing badai kain kai den khali tawbudari mai quantum do khoi yeng batai di Manipur da rumor mayam thokna communal class ma lakadore na adugi mi paiba lerega di kain kai di aduga handaki matang sidadi kitang matang saba what pra haibadu gi wane kwen laiti ngasagi university da ngasagi security force mayam ma thajal lakanda madugi do
ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇꯨꯗ ꯊꯤꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯣ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯠ 이즈 ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯔꯣꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯪꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯠꯇꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ इंटरनेट थिंग बायबसिदि गवर्नमेंट ना मफम मतम दुगी लॉ एंड ऑर्डर दुगी मतुंग इना दुम थिंग बकन कायदे मसी लो न याबा पोट मने तबुददि ngसागी मफम मतम कर्म मफम मतम सिनगदगे हाय पोतु यें कांदा मदुगी वखलोन दने ब खेनर प लाकदोसे अदु माइ थमजगे सी खुदम मसी उज काश्मीर दस ngaइदन थिंगिनी अते इंडिया की पुनों सम थिंग बिन यावदनि अदु मसी लो न यादा पोट मदि नते अदुना अखोगी कनो नोंथमुंगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एनबी ने ममांगी द थिंग कांदा यों अखोगी बिहारी मसा खरने ना हाइब खरना फेसबुक तौरपा हाइरक मैम कम्युनल क्लास थोप याब पोट मैम थमोई चाखिब मैम थिंगिबदु मैम करी हाइनगेब कई हाइनदीदुनी हदगी मतांगसिदा हाइरइसिना करी खर लेबदि हाइरइनेब सी पोस्ट मा खंबियोब अदुना लोन याबा थिंब याब लई लोन तब मैम यानिंगोइदब पोस्ट अदुम लई सिमा हदकी अदुम खुदम अमनी नंबर 1 अदगी चीफ मिनिस्टर सुमाइन हाइ माना फागदब वाली अइना ताबगा हौजकी कनोना हाइबिरपदुगा खर खेरबराइना खली एंकर हाइबिरपदुगा माना फागदब वाली हाइबदुदी आइना मसागी एमयू की कनो सिना बीसी इंचार्ज कांगुजम प्रोफेसर कांगुजम कनोना योगिंद्रोना माना मी मयाम की लिस्ट अमा पी मंगोन पिरकपा माइ कनो मयाम सिंतो मंगोन अपन पिरक मयाम दुगु मोइ मथक एफआईआर लखलिबा मयाम दो अन फारेदी मी ओजासु याम पोते छात्रसु याम पोते मोइ कुठा माथोरा कनो आइना सुखम 31 गुम्बो ओब्राइन खली अदुगिदु पल्लकांदा लोगी मतुन थबक लखलगदी फागदा वाले हाइबो ओरमगने खली अदुना तना ओजकी बन तौरी मयाम सिकी फागनी खोकनी हाइबो नति नाइदि लवी अदुगी पोतो माइ कंतोंनिंगी अदकी ngसागी गाड़ी सेंदबगी मतंग अमा हाइबदो इम्फाल मनुंग सी सेंदे अनंब सेंदे याय कोई हाना खर सेलमी अदुगा लनागी सेंजबदा कनाम दा थिंग बलेते मसी कई मसी सी कनोनी अफोंग बने अदुगा डिस्ट्रिक्ट अमदा सेंब गाड़ी मयाम ले खुदम मोइना हारबदा कांगपोपीदगी सेनापति सेंब गाड़ी कनाम कई तोंदी सीली देन अदगी अखोगी कनोदगी ना अखोगी सुसामपुर मनुंग सेंबा सुसामपुरदगी ना फाइजोल ताना सेंबा देन अदगी सांदेल ताना अदगी कनोदगी ना अखोगी सांदेलदगी ना कनोबो सेंबगी मतंग मोरेरोम सपरगी मतंग कैसो अगन अपन बग सुलेती सिम मयामा सिमबदे दम लेयेबा सिदी अदुना सेदा अखोइना गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जी लोइना फेल ओरे हाइबदी यारोय सरु खरदा महम खरददी फेल ओरे हाइबदु मयाय अदुगा सिदा इना हाइजेनिंग पोरम लई एमसु एमएसएफ अदगी देसाम और नत्रगना सि बन तौरिबा मयाम सिदा मायरोई लुप से तरुक से मपांगन याम कन जानी मणिपुर दा मोई मनुंग दा मोई अहुम तरुक पुनबदि तोखरो अमतना बंदौनी हाइबदाबको मा हाइगला सपंग गदा मिसे आई काय यावदेन खली गमेना ngarang dagi loriba khoi step khरा अदगी अपील खरा अदगी मायरोई मयाम सिंगना मियांगी येंगा कांदा खरा थाबी बा तौरकांदो दा बनसी खरा सुम मयाम कुमतु कुमसिन खरा सदबई वानेबा अदुना सिगी बनसिदा अखोइना मफुंग फाना मियामना सगले ना हारिसी मोइना काइमते तौरमदब मोइना थिंगबगी लम्बी थोरगा थिंगदबनिना अमा तौदबनिना लौबई वानेबा अदुगा पुंगददी मोइना कौ बंदा खुदोंग थिनिंगाई वे सि लौरंगने मयामना लौरंगनेना लौवेबा अदुना नाकल अनिमक्ता येंगबा दम काइम काइदे बनसु मफुंग फाइ बन मफुंग फारे बदु क्रमाइ फारेनो मियामना सगलिब्रा और नतगना मोइगी अखोइगी हानदि होंगना सनलकपा अकाय तोइ थोकनेना किबदे तौरिब्रा हाबदुदी मदुदी अनदर स्कूबदा लाक्सेबा अदुगा लाइव पोती हौजे अखोइ मांग तारे पोती सिना अखोइगी इशुसि लोइरद्रा येंगसे अखोइगी महिरोइ मयाम अमा फारगा हौजे कैसुम संगदा लै अदगी एमयू की ओजा मयाम ममिंग लेरबा ओजा मयाम हौजे कैसुम संगदा लैरि हौजे फाबसु फारि ngरांगसु फाइ अदुगा थादोंगदा खोरमदा खंगदे मयाम लै सि लैबसि कमाय तोदना वारोसन परकदोइनो हाइबदुने अइना मतंगसिदा लाक्चनिंगबदि अखोइगी गवर्नमेंट से मियांगिनी अय्याय गवर्नमेंट से मियांगिनी मरुइना खोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बीरेन से मियांगी याम खनबा मिनि लुसुंगबम नि याय अदुगदि मसागी सोइदा सोइगिबा लानगिबा ओमिशन कमीशन सिंदु गवर्नमेंट नि मपानी मादि येंगदबने ओजा सिंगना लालसु येंगबियु महिरु सिंगना सोइगिबा यारसु येंगबियु देन अदगदि एमयू दा सिक्योरिटी फोर्स थाजलगा तो चखिबा लिसतो अदसु सोम नाकन की महिरोई मैम सिंदुना मरसु ओ गवर्नमेंट तौगिबसि कराय वाइदनो मा मोइदा सोइबम यावरे हेसु अदम मदसु लौजरगसु पुनंदा थरम तंगदना यारगदि कैदोगे होगी वारी सानबा अमदंग सुम्ब्रा वारी सानबा यानबगिदमक्ता अहानबदा फारिबसिंसि कंडीशन यावदना थादोकपिगे हाब्रा नंबर 1 आइना सुम खनबदा गवर्नमेंट पामदोसि होगी वारी सारकांदा थारोगो पामगनेन खली अदो आई कैसु कायदब्राइन खली
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯕꯟꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯐꯥꯁꯅꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ 100 ꯐꯥꯁꯅꯨ 1000 ꯐꯥꯁꯅꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭रीडम फाइटर ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥꯁꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯗꯨꯉꯥꯏ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯖꯦꯜ ꯂꯩꯔꯝꯒꯦꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯍꯨꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯂꯩꯍꯨꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯁꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯜꯁꯣꯞ ꯅꯝꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯔ ꯌꯥꯅꯅꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯣ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯉꯥꯡꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯦꯔꯥ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯦꯔꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯦꯔꯥ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯐꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯔꯔꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯄꯣꯔꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯨꯃ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯔꯒ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯔꯒ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯃꯗꯨꯃ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯕꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕꯟ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯕꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯟꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁꯐꯨꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯃ ꯕꯟꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯆꯠꯄꯗꯐꯥꯎ ꯕꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯤꯡꯉꯒ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯜꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠꯂ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯀꯌꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ एजुकेशन तौबीरीबा एजुकेशन से तौगदबनी तौबदा करम कांदा एजुकेशन जी चंगसनबा हंदोक हाइबन लेगनी अखोय स्टूडेंट कम्युनिटी लाक्सबनी अखोयदा क्रमाय तौना एजुकेशन चंगहंगनी क्रमाय हंदोकनी हाइबसिमले अखोय मतलब कनोमदी यंगम थोय अदुना अइना स्वाइदा अइना मयामदा अपील तौजनिंगबदी एजुकेशन तौबीरीबा पुनमक्ता भारतीय जनता पार्टी की माइगदे अपील तौजनिंगबदी अखोय कदाइदनो मा तौरगा एमिकेबल सोल्यूशन में पुरक्तना मतम चुप्पगी ओइना यूनिवर्सिटी की लेरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की लेरिबा सेंट्रल मणिपुर यूनिवर्सिटी की लेरिबा क्राइसिस से मसी लोइसनब होनबदा प्रजा सेक्शन पुनमक्तगी सिविल सोसाइटी दगिसु स्टूडेंट कम्युनिटी मैम दगिसु पुनमक्तगी अखोय याम गुड सजेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा गवर्नमेंट दा मदु थंबीरगा गवर्नमेंट गा वारी सानरगा मदु पुरक्पा यानबदुना मतम चुप्पगी ओइना मणिपुर दा शांति ओइबा खोंथांग अमा चंगसनब होनबदा पुनम मजा पुनमकी मतेंग पांगबियु हाइना मैं अपील तौजरी अदो ओदा अपील तौबीरगसु मदु कोइ लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी दा होजिकसु मिपा मिपुन चथबदी हाइदि बन तौरिबा काबुददि चथबदी लेत्रि हाबे पाउचे कोइ न्यूज अदुम फंगबा लई अदु होजिकि मुंगनरी अदु मुंगनब पोजिशन जी करमाइना सोल्यूशन पुरकत गाय वफम दुनी अपील दु दिम तौरी आई अपील दि यावजरे आई अपील पुन्ना यावजरमने आई अपील दि कदाइदनो लेफ्ट एंड राइट अनिमगना खरखरा कोइ हंदोकनरगा अदुगा अखोई अखोइना तौ डिमांड तौ पुनम फंगदे यादि हाबिदि एजुकेशन दि लेते मरुइना गवर्नमेंट दि सु अदुगा जेएससीसी नत्रगा बंतर काबु दिसु मदु कोमम खरगा हंतोकनरगा मदु एमिकल सोल्यूशन मदु पुथोकपा मथौ तारे हाबदनि याम तेतकना भूपेंद्र हाइबियु मदु करी हाइबिनिंगी मदु लोशन दाइस याम तेतन थम्बियो याम तेतकना थमजगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दा हजु एकोई ऑनरेबल सीएम नसु हाइबिदि सुमी कंप्लेनेंट अमना कंप्लेंट थांगतपदगी एफआईआर पानखिबनि हाइबसि हाइरिबा वाफम असिक सिविल केस नते क्रिमिनल केस नि अदुना तौग्रिबा एक्स मयामदो एक्स अगेंस्ट सोसाइटी नि अदुना प्रोसिक्यूशन न मखोइबु प्रोसिक्यूट तौरिबा अदुबु केस असि विथड्रॉ तौगे हारगदि हजि कंप्लेनेंट दो थोइना दरकार लैत्रे लैरिबा प्रोसिक्यूशन अदो सीआरपीसी के मोगे सेक्शन 321 की मखादा प्रोसिक्यूशन ना हाइबि सरकार की तरफ तगी मखोइदो विथड्रॉ तौबदा क्रिमिनल केस ना इराय लाइन मदुम विथड्रॉ तौरगने पब्लिक सिंगु प्रजा सिंगु ओजा सिंगु छात्र सिंगु मैम अमुक हन शांति लेना होनबसे मसिजु याब्रा हाइना आइना थमजन होजिकि से गवर्नमेंट एफआईआर लखप नते
complain ni arna complain tawriba oja do adu wari intang sanaraga mon nate ai kana jage nate lale complain se oja ai haje kem tabiyo ba complain se tawriba oja sina magi kwai phabani ko magi FIR se ma withdraw to sina that's the best policy adu government ki di sida di ID ka hena bukan tong kali complain tu na bu ngana case pu ho khaba government kain tong umdi ai complain to ai soi re ai withdraw to jare harba government kain tong umdi criminal roji pabiu criminal nate da pari ni civil case ni pari ni nate da ai khangi nate da pari ni nate da individual experts in lowest part of the one to division zanu or when FIR pari se ka lako nate da solution has to withdraw the case nate da even complaint has no role now nate da complaint to ba mi sina sume adum habi so ai yai complaint to ba mi se masina ai interest late haragadi ma prosecution nang na hawai tau gibani nang adu yaro yan jet ya konti no section 321 nate CRPC da ya konti masi wa phang to ban thor madu ki solution pro na bahona view BJP side chu congress side chu praja ki side chu ban blockade se tawning dre pam dre habadu mayam na solidarity madada yaning bu utka dore yaning bu utka dore hayeng amasu ban lady 48 hours ki ban ni marina organization sing na ban tau hai laigang na hang da ba yaro hai gari chelu hai se river se da brazil ba ga tungi bra official kari thabak churi ba habdi kham gamdri hayeng chu ban lady yeng butari baroina ngasi ki manu ngani thorom da oza Bhupenda oza Hemanta madi oza sar lengbi rak manu ngani thorom phum phang da gas hum pu manu ngani ba khai digi thagat phongdri loina ngasi ni manu ngani thorom ba ta ten jare ma phum phum na kurb jari